seosko-turističko domaćinstvo stiglo je 5 predloga. U uži krug ušli su etno selo Latkovac, etno park Majkin Salaš Balić i domaćinstvo Rajski Konaci selo Leušići. A dobitnik nagrade je domaćinstvo Rajski Konaci selo Leušići. Čestitamo i pozivamo gospodina Slobodana Jeftovića, vlasnika ovog domaćinstva, da primi zasluženu nagradu. Inače, Rajski Konaci su domaćinstvo prve kategorije, sastoje se od 6 zasebnih vajata, renoviranih u etno stilu, sa ukupno 24 ležaja. Svaki ima sobu, kuhinju, kupatilo, a centralno grejanje omogućava boravak tokom cele godine. U svim vajatima mogu se videti predmeti koji su korišćeni na ovim prostorima u domaćinstvima tokom 18. i 19. veka. Za goste se organizuju izleti uz mogućnost vožnje biciklom i uključivanja u seoske poslove, a na raspolaganju su i bežični pristup internetu. Također, domaćinstvo organizuje razne događaje, a intenzivna promocija vrši se preko elektronskih medija i interneta. Još jednom, čestitke.